Kaseng kinong khayi Jhurjong ka jilla kabalatip kerteng ka Meghalaya Trader Fresh Vegetable and Ginger Association kabaju khayi ki jhur shabar jong ka jilla bat kathan North East Barokaway ringkat ka jingdon lang ki weipat ki association bat ke FKJGP Agriculture Cell menta kasni ka khandai tarik ujemang kila yo banya kendu ya usembut menteri rangba jong ka jilla uba Preston Tensong halor ka jing e bakinong khayi ki ya kendu hakapor kit ki jhur ban penpoi syaki weipat ki jilla nakaliang u president jong ketika kenhun uba Brista Maltho ulaong bakajing ya kendu jong ki bat usembut menteri rangba ka jilla namar ka jing e bakinong khayi ki sya pendik Hakilenti Singking, Hakapor Bashalanya ki jhur, Badru Kajing Shak Takti ki driver Haman ki check gate, Badru Kajing Bun ki check gate Jongka District Council, Badru Kajing E Jongki, Namar Kajing Sneer Palat ki Surok, Hakitan East Jaintia District, Naduk Lumshnong, Sonapur, Kuliang. Baju penyaat berpembian kali jadi berlut iki marab. Ketika kasih dia Fresh Vegetable Supplier Association Warga Silangbung Pharma Trader Association, warga Kayudu Kasih Benar Association, warga juga Fresh Green Ginger Association of Riboy, warga juga Meghalaya Food Fresh Vegetable and Transport Union. Kunjuk nakaliang ke FKJP Agriculture Cell, baju kerjaan nampak di Norep kunjuk inokai. Nampak si lewat ini alur kawin kecing ke baju senior pelat kesurok ke Kuliang. Rata syara Musyrong Istai marba punsin kecil seni untuk kesurok entah nakaliang di kali bakit ke marab kemlak sono poi kupot babiang marba tentang sakut no untuk bercakap makam tam mentah balak slap tentang kecil lak sono poi ke marab makai kupot babiang dan nak terkedau kalau kita sebut ba yaki supplier ke baju penyayo ke marab nak kejelas yaki wei pergi jelas mat kunjuru ya jadi kaliu terkenal kecing sakut kali yang tai kalau kita cuma pak ikinong rep kunju nomor bacakan poi kamar kesniu no kamar ikinong rep sim cingek apa pakai kata ajun nomor apa dia makan dua kemur cung ikinong rep marka baar nomor apa ke cingtau yaki marep kecing perung cubur ki wei bridge mar kecing non cung ini ki diskursil ba sim taksi ki marep pada ni pai ka wei bridge tentang dalam mit tentang di bun sakit di depan sim cingek di depan mar kisah cerong ketiu gitu di wei bridge duduk ke umling berkali ke pasca klitersi dari tak terkenal bagi lawan peslo sia undi ci mustam taksi buat kunjuru mereka Nutri nomor ba tentang kebelong mentahi kamarap kawan ke celah asam cakni ke celah warna kimi ke celah kiwan boy sini nomor ba kadang-kadang ka yom boy kamar ba nabar sini ke celah ke jungi tentang kesyabat Nutri no gede mau boleh nomor kawan untuk thai mau boleh mentai syabat Nutri itu mesti damit jadi kata ya kapun no tu kamar ke boy sini pasti no berkunjung nilai keren ru nomor bakal kemarin kapan sami no tanah kini kecelam tak penahi kan sami no kini kecelam jungi kan kelau syaki wei pergi kecelam per ke jungi thanyo is ketika orang kecemplok ke kerau dalam pelaj ikan Nutri nanti kecaka kecil keren jungi kelomba kanu kali kepala debluat kecil kepat kalian production bakali kepala debluat nayudu kan pelaj no kawai kenang ban kanu tak ya ke traffic jam henti sekin kanu kali pala ada belut si kasana peminit pelajno kenang ban keluar ke parking berkumjuru nak unta ban la ban be ke yo si kuwi pati jela nak ban be ke yo si kuwi pajela nomor ba jadi kalti kalau ke pecengai alor kini ke penta ke bagi laikan dan sebagai kimat ke bagi laikan ru nak kalian dipti ci bursa yang pau komen di kalian gausion jungi nomor ba nak kalian dipti ci bursa ru la kulani un sulum chen ya kamiting hakini di tayo banuan lembaga transport komen kumju ki ofisa agriculture director bat kebun ki office ki bedai bekani ke penta solution pada sekren yang kita yang dengan cimi ka jong nongkai jong inokai chur bat ke sultanat kelomba matahi na kalian jong deputy chief minister ada kontak USP bat selain kren bat pembek ai bedai kani kali ba wan nanti ba ndai ban bat menteri
bat in senar penuh kelat kelti kan berkum nom kta ik pai ba berkum cu ka kanuk ta ya ki no hi berkum cu na ta ki no re bu dekta bat na kaliang jungi gostion ngi ke pacur hi ya dipti chi musa ba belum kam kaki no ini meeting nomor kapur penjayo kemarap nak ni kejelas kue pekecela kala sedang nak ta nai